салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 2 август аст. Шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем ки бо ҷамъи ҳамкорон дар Прага ва Тоҷикистон таҳия шудааст. Унвони мавзӯъҳои асосии барнома чунин аст. поёни 288 рӯзи зиндони Алсу Қурмашова, хабарнигори радиои озодӣ ва бозгашт ба Амрико. Ғарбу Русия азимтарин табодули зиндониҳоро анҷом доданд. шикояти шабакаҳои барқ аз болои ширкати Талко. Чаро корхонаи калони алюминии Тоҷикистон пули барқро намедиҳад? мошинҳои барқӣ дар Тоҷикистон зиёд мешаванд. Аз ҳоло мушкили барқгирии онҳо пеш омадааст, аз ҷумла дар ноҳияи Айнӣ. Шартия намина баъзир мусофиро гардан кор кунанд. Як гала мошина таксия душанбе биёд, ҷо нест, заряд монад. 288 рӯз дар ҳабс ва озодии таърихӣ. Алсу Қурмашова, хабарнигори бахши Тотории радиои озодӣ, дар қатори 16 маҳбуси дигари зиндонҳои Русия ва Беларус шаби дирӯз озод шуд ва дар ҷараёни як табодули таърихии зиндониҳои миёни Москву Вашингтон ба Амрико баргашт. ҳамроҳ бо Алсу инчунин хабарнигори нашрияи амрикои Wall Street Journal Эван Гершкович ва сарбози собиқ Пол Вилан ҳам озод шуданд. ҷузъиёт дар гузориши Тоҳири Сафар. фуруд дар шаҳри Анкараи Туркия, муомилае ки пас аз ҷанги сард дида нашудааст. имрӯз Пол Эван Алсу Владимир, се шаҳрванди Амрико ва як дорои ҳаққи иқомати Амрикоро ба хона овардем. дар байни раҳошудагон хабарнигорон Эван Гершкович, Алсу Қурмашова аз радиои озодӣ, Пол Вилан, сарбози собиқи Амрико ва Владимир Карамурза дигар андеши рус ҳастанд. дар ин муомилаи пинҳонӣ ки бештар аз як сол идома кардааст, 24 зиндониро табодул карданд. 16 нафарро ба ғарб баргардонданд, 8 нафар зиндонии русро аз Олмон, Лаҳистон, Норвегия ва Словения ба Русия. ҷо Байден ки дар иҳотаи хешовандони амрикоиҳои боздошт шуда буд, гуфт ки ин муомила як шоҳкори дипломатия ва дӯстӣ буд. чанд кишвар барои ин кор кӯмак карданд. онҳо бо дархости ман ба як музокираи душвор печида пайвастанд. одами асосӣ дар феҳрасти Русия Вадим Красиков, як қотили маҳкум шуда дар Олмон аст. Вилан соли 2018 дар Москав боздошт шуд ва ӯро бо гуноҳи ҷосусӣ ба 16 соли зиндон маҳкум карданд. худаш ва Амрико ин иттиҳомотро беасос номиданд. Эван Гершкович, хабарнигори Wall Street Journal, низ бо айни иттиҳом 490 рӯзро дар боздоштгоҳ сипарӣ кард, агарчи гуфтааст иттиҳом дурӯғи маҳз аст. Алсу Қурмашова, хабарнигори бахши Тотории радиои озодӣ 10 моҳ дар зиндон буд ки Русия радиоро созмони номатлуб ва маъмури хориҷӣ ном мебарад. кор барои хабарнигороне ки мо мегирем бисёр хатарнок аст. онҳо воқеан дар ҷабҳаи аввал ҳастанд ва ҳамеша ҷонашонро дар хатар мегузоранд. бо он ки аъзои оилаву тарафдоронашон озодии наздиконашонро ҷашн мегиранд, Русия ҳамчунон расонаҳои мустақилро ҳадаф гирифта ва мардумро аз ҳаққи гирифтани хабарҳои дурусту воқеӣ маҳрум мекунад. дар Тоҷикистон идораи шабакаҳои тақсимоти барқ корхонаи алюминии Талкоро барои напардохтани беш аз 30 миллион сомонӣ ё $3 миллион қарзи нерӯи барқ ба додгоҳ кашидааст. ин хабар дар ҳолест ки ширкати Талко бе ин ҳам дар муқоиса бо дигар корхонаҳои саноатӣ нерӯи барқро арзонтар аз дигарҳо дарёфт мекунад. баҳси додгоҳи иқтисодиро ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. шабакаҳои тақсимоти барқ корхонаи алюминии Тоҷикистон Талкоро барои напардохтани 37 миллион сомонӣ қарзи нерӯи барқ ба додгоҳ кашидааст. дар додгоҳи олии иқтисодӣ ба радиои озодӣ гуфтанд, шабакаҳои тақсимоти барқ даъво дорад ки Талко бояд маблағи истифодаи барқро ки ҳанӯз аз соли 2020 мондааст бисупорад. дар мурофиаи судӣ дар шарт баррасии парвандаро мутаҳин кардем. дар мурофиаи судӣ ҳозир шудам. дар марҳилаи аввали ки омодасозӣ буд, талабот гузоштанд ки бинобар ба мавқеъи созиш баррасии парванда ба дигар рӯз таъин карда шавад. ба ҳамин хотир ҳозирам ба роҳбарияти ҳамин шабакаҳои тақсимоти барқ иваз шуда сабаб пеш овардан ҳамин мувофиқаи созиш таъоли ба даст намода. тафсилоти бештар дода нашуд ки шарту шароити созиши ҷонибҳои баҳс чӣ будааст. дар додгоҳ гуфтанд, чун қарори ниҳоӣ набаромадааст, наметавонанд дар ин бора тафсилоти бештар диҳанд.
ҳабибулло мақбулов сухангӯи корхонаи талко ба радиои озодӣ кӯтоҳ посух дод ки ин баҳсро ҷонибҳо байни худашон ҳал карданд, вале аз шарҳи бештари мавзӯъ худдорӣ кард. дар шабакаҳои тақсимоти барқ ва ширкати барқи тоҷик тасдиқ карданд ки корхонаи талко қарздор аст, вале касе ҳозир нашуд дар ин бора бештар суҳбат кунад. баҳси напардохтани пули барқ аз сӯи ширкати талко дар ҳоле садо медиҳад ки вазорати энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ин ширкатро яке аз калонтарин қарздорҳо эълон карда гуфтааст, қарзи талко аз ҳисоби барқ беш аз 490 миллион сомониро ташкил медиҳад. талко нерӯи барқро нисбат ба дигар корхонаҳои саноатӣ ва аҳолӣ арзон дастрас мекунад. арзиши 1 киловатт-соат нерӯи барқ барои корхонаҳои дигари саноатӣ 70.35 дирам, барои аҳолӣ 30.75 дирам, вале барои корхонаи талко 18.6 дирам пешбинӣ шудааст. талко бузургтарин корхонаи саноатии кишвар аст ки ба истеҳсолу содироти алюминӣ машғул аст. қаблан вазири молияи тоҷикистон гуфта буд ки корхонаи алюминии тоҷикистон талко дар баробари 6 корхонаи дигар кори худро дар соли 2022 бо зарар ҷанбаст кардааст. даҳо мошини барқи чинӣ дар нимароҳи душанбе хуҷанд аз бебарқӣ дармонданд ва тақрибан як ҳафта аст аз ноҳияи айнӣ берун шудан наметавонанд. дар ин ҷо чанд нуқтаи барқгирӣ барои мошинҳо буд, вале ҳоло кор намекунанд, чун ба қавли соҳибони ин нуқтаҳо ширкати барқи тоҷик нирӯи барқи онҳоро қатъ кардааст. фарзон муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. мошини барқии шоҳрасул ҷураев соатҳо дар назди нуқтаи барқгирии ораш интизор меистад то барқ ояду батареяҳои мошинашро нерӯ бигирад. ӯ танҳо нест ва даҳҳо ронандаи дигар низ ҳамин аҳволро доштаанд. дин омадан полни маҳкам ман чиз содан кор накард, дамашни мана гирифтан, дамашнишо вардагӣ набуда, дар хубия ҳамсоё мондана серавно бисёр наметиҳад, ин дамашни кам метиҳад. ин тез метиҳад, ним соат, ин мо дамашниш қариб 8 соат 7 соат баъд заряд метиҳад. баъд пур мешавад ки мусофирро вақт надоранд барои яққа заряд кардан. нуқтаи бензинфурӯшии ораш аввали моҳи июл баъди муроҷиати зиёди ронандагон барои мошинҳои барқӣ ҳам василаи нерӯгирӣ насб кард. масъулонаш мегӯянд рӯзона то 100 мошини барқӣ аз он истифода мекард. ҳамин ҳафта интиқоли барқ ба ин нуқтаи заруриро қатъ кардаанд. онаҳо мегӯянд ки шартнома надоред, то мана шартномаи мо ҳаст, мо 240 киловатта иҷозатнома дорем, иҷозатнома гирифтем, мо 15-20 рӯз кор кардем, ягон гап нашуд, ягон гап ҳам назаданд, шартнома нест гуфта. кор кардем, ҳозир бошад света хомӯш карданд, дуруст шуд, свет надорем. ин вазъро нуқтаи сӯзишвории руснефт ҳам доштааст, вале ширкати барқи тоҷик муваққатан ба онҳо иҷозаи кор додаанд. бо вуҷуди ин навбат дар ин ҷо ҳам зиёд аст. мақомот сабаби қатъи нерӯи барқро чунин шарҳ медиҳанд. талаб кардаgan санади qo'ydagan kardagan boyad qatnov shartnoma dاشته باشن که shartnoma ندارن. اول در منطقه پنجکین بود و بعد جمعیت شبکه‌های تقسیم شدن و مدت همچنین shartnoma ندارن. مالکان نقطه‌های فروش قوه برق میگویند که این شرح مسئول شرکت برق تاجیک اساس ندارد. رانندگان امیدوارند که مشکل هر چه زودتر حل شود. خواهش ما که شرطی نمیدن بعضی مسافرها گردن کار کنند. به جایی که خواهند با منزلشون رسند. تاکسی ها همینجا میبینن. ولی نیم ساعت دیگه است هرچی اوچرت میشد همینجا. یک گل ماشین تاکسی از دوشنبه میاد جون نیست زریعت مونه میگردند همینجا ورا. ماشین‌های برقی در تاجیکستان سال به سال زیاد می‌شود و حالا سالانه هزاران نوع از این ماشین‌ها را از چین وارد می‌کنند. به گفته متخصصان ساحه، چنین ماشین‌ها در راه‌های تاجیکستان تاب‌آور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه را طی کنند، هنگام بازگشت ممکن است به مشکل دچار شوند. قوه نقلیات برقی در راه‌های کوهی زیادتر صرف می‌شود. برای همین در گوشه و کنار تاجیکستان نقطه‌های برقی برای ماشین‌های برقی نصب شده است. نقطه‌هایی که حالا ظاهراً احوال خوبی ندارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه عینی.
کشورهای آسیای مرکزی بودجه بخش نظامی خود را افزایش می‌دهند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تنها در سال 2023 برای بهتر کردن اقتدار نظامی خود قریب 2 میلیارد دلار خرج کردند. ترس از نزاع‌های داخلی، ناآرامی در مرز یا جنگ در اوکراین چی مقامات این کشورها را وادار می‌کند که خراجات نظامی خود را زیاد کنند؟ در این باره گزارش نوبتی ما. ازبکستان و ترکمنستان حجم خراجات نظامی خود را پنهان می‌کنند، اما خرج نظامی قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان در سال 2023 در مجموع 1 میلیارد و 800 میلیون دلار حساب شده است. این رقم‌ها را پژوهشگاه تحقیقات مسائل صلح استکهلم نشر کرده است. بنا به اطلاع رسانه‌ها سال گذشته قزاقستان نصف مجموع محصولات داخلی خود را، تاجیکستان 1% و قرقیزستان 0.5% مجموع محصولات داخلیش را به ارتش و نیروهای حربی خود صرف کردند. با نوشته صدای آمریکا، قزاقستان برای بخش نظامی خود امسال 9% بیشتر مبلغ گذاری کرده است. ازبکستان هم به این بخش 260 میلیون دلار مبلغ زیادتر اختصاص داده است. حکومت‌های آسیای مرکزی آشکار از نقشه تحکیم اقتدار نظامی خود میگویند. شوکت میرزیویف اعلام کرده بود که تا سال 2030 ارتش ازبکستان زمانوی و صاحب بهترین اسلحه خواهد شد. رهبر ترکمنستان در یک جلسه اخیر به وزارت دفاع این کشور سپارش داد که آمادگی حربی را تقویت بخشد. قسماً اینجا گپ سری نفوذ است. رهبران خودکامه نمایش سلاح‌های گران ارزش را دوست می‌دارند. ما می‌بینیم که در گشت نظامی هر سال مقامات ترکمنستان سلاح‌های نو و مهمات جنگی از چین، اروپا و از کشورهای دیگر را نمایش می‌دهند. این تمایل در تمام آسیای مرکزی دیده می‌شود. سبب چیست؟ رهبران منطقه افزایش خراجات را با عامل‌های چون جنجال‌های مرزی در آسیای مرکزی، جنگ در اوکراین و در قره‌باغ کوهی و بی‌ثباتی در افغانستان ربط می‌دهند. لئونارد پیتر پژوهشگر منطقه میگوید رئیس جمهوران در آسیای مرکزی شاید انگیزه‌های دیگری هم برای تقویت دادن بخش دفاعی خود دارند. پس از درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان در سال 2022 رهبران این کشورها هم آشکار از نقش تحکیم اقتدار ارتشی خود گفتند. قمچیبک توشیف رهبر کمیته امنیتی قرقیزستان اعلام کرد که در 2 سال به این بخش بیش از 1 میلیارد دلار صرف شده است. قسمی زیادی این مبلغ برای خرید سلاح‌های پراقتدار، به سرنشین‌های بیرقدار و اکسونگور، چرخبال‌ها و تقویت دادن نظام دفاع هوایی خرج شده است. تاجیکستان هم خفا نمی‌ماند. در 2 سال پیش در کشور کارخانه استحصال بسرنشین‌ها تأسیس یافت. همچنین بنا به خبرها حکومتداران برای خرید هواپیمای بسرنشین بیرقدار با مبلغ 0.5 میلیون دلار با ترکیه سازشنامه بستند. کارشناسان مسابقه نظامی قرقیزستان و تاجیکستان را گوناگون ارزیابی می‌کنند. برخی بر این باورند که آمادگی به جنگ این پیامی خطرناک است. نه فقط جنگ و درگیری‌ها بلکه تغییرات در زمینه ژئوپلیتیکی هم سبب افزایش خرج نظامی در منطقه شده است. اگر قبلا در مسائل امنیتی آسیای مرکزی روسیه نقش کلیدی داشت، حالا صف شریکان نظامی زیاد می‌شود. اکنون ترکیه، ایران، عربستان سعودی، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و بلاروس هم به این کشورها سلاح و تکنیک‌های حربی دسترس می‌کنند. ولی به نظر کارشناسان این همه نمی‌تواند کشورهای منطقه را از نگاه سیاسی استوار کند. اگر حکومت‌های آسیای مرکزی نیرو و مهمات حربی را کلید ثبات کشورهای خود می‌دانند و به مسائل اصلاحات سیاسی توجه کم می‌کنند، پس آنها را پیامدی ناگوار انتظار است. وی از حادثه‌های январи سال 2022 در قزاقستان یادآور می‌شود که نشان داد سرمایه‌گذاری چشمرس به ارتش هم نتوانست به ترتیبی‌ها را پیشگیری کند. در گزارشی صدای آمریکا گفته می‌شود ساکنان منطقه‌های ناآرام افزایش سرمایه‌گذاری به ارتش را مهم می‌دانند، ولی از حکومتداران می‌خواهند برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم به قدر کافی مبلغ گذاری کنند. و یادآور می‌شویم مشتزنی تاجیک دولت بولتاев در بازی‌های المپی پاریژ در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافت و روز یکشنبه 4 آگوست رقابتش را ادامه می‌دهد. این خبرها را از رادیوی آزادی می‌توانید پیگیری کنید. در همین جا نشر امروزه برنامه ما به آخر می‌رسد. سپاس برای همراهیتان تا این لحظه. ولی خبر و مطالب بیشتر از این در وبسایت ما همیشه دسترس است azadi.org. همچنین صحیفه‌های رادیوی آزادی در شبکه‌های فیسبوک و تلگرام، ایکس و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب را پیگیری کنید تا بخبر نمانید. خدا نگهبان شما.